Asibenze sinemukele simakhulu kusisolo nihleli nathi lomhla ekseni sicubeka nalo luhlelo sikhulumisana nenvuna ilitiko ka Public Works and Transport sikhuluma kabanti ke nge Festive Road Safety Campaign lasukunyiswa ngelotiko libambisene nahulumende kanye nemaphoyisa inhlangano ke inhlangano kaMhlaba iWorld Health Organization yaveta ukuthi njalo ngeminyaka emhlabeni wonke abantu labashiya ngetingoti temgwaqo balinganiselwa ku 1.35 million kanalapha eSwatini baningi bamfana bashiya just 2 weeks ago kube nengoti lenkulu khona lapha eMoneni lapho khona kwawa ibhasi netimoto taphayilishana bamfana baningi bamikiswa etibhedlela so latiyachubeka ke tingoti temgwaqo kanti ke kwavela ke nakusokunyiswa lomkhankaso ukuthi bamvu solo banako kushayela ngalokungakaqapheleki kahle emigwaqweni kungako kusukunyiswa lomsebenzi kuzama nje ukuthi kwanziswe lwati ngekuthi bashayele kumele ukuthi bashayele njani emigwaqweni sifuna ke ukukhulumisa indvuna kabanti ngawo lomkhankaso nokuthi over the years ukhona invelo umehluko ukuthi ipolice visibility siyibone lamgwaqweni lomkhankaso lona utsita kanganani lizinga noma ngetinombolo tetingoti temgwaqo lapha even mvuna sikuvuselelo mhla ekseni siyabonga usebenathi lomuhla senibonile nisengculwini sinibonile futhi niusukumisa ngaNovember umsebenzi we Festive Road Safety Campaign ingabe uzivetela nje sithombe minister ukuthi vele lukhona nolushintsho niyabona nomehluko etingotini temgwaqo solo kwaqala kusokunyiswa lomkhankaso lona angivusele kuwe Mthombeni ngivusele sive semaswati babukeli bemsakato siyabonga ukuthola lelithuba namuhla lapho khona simenywe ukuthi sito ukhulumisa tindzaba tetekuphepha emgwaqweni njengoba ukhomba nje ukuthi litiko liphumile linemkhankaso lomkhulu wekukhulumisa sive lengaphandle ngetindzaba tekuphepha emgwaqweni libonakele lihlangene netinhlangothi letinyenti kulenyanga lesisuka kuyo November lapho khona bese sihlanganyele nebetimoto tekuthutha sive sikanye nemaphoyisa netinhlangothi letinye letahlukahlukene lesikhulumisana nato kuletindzaba tekuphepha emgwaqweni mhlambe Mthombeni umvula ngakuveta ukuthi lelo kubanga litiko likhanze kufanele kangaka kuphuma leyokhuluma nesive kungasikho nje nyalo lapho khona siphetha umnyaka lekufuna kube indzaba letekwa ngaso sonke isikhathi kuto tonke tindzawo kubangelwa ukuthi tingoti letendekako emgwaqweni letinyenti kakhulu tato tendiwa ngumuntu tincane kakhulu letibasehlakalo kutsi lokhu ke kube sehlakalo lesingetulu kwemandla lokusho ukuthi bantu labasebenzisa umgwaqo kufanele ukuthi batiphathe kahle ngaso sonke isikhathi bacaphele banakelele bakhumbule ukuthi basemgwaqweni abekho endzaweni lapho khona bafanele batiphathe noma kanjani khona umuntu angaveta nje lokubhlungu kakhulu ukuthi nawubuka tinombolo nje kulomnyaka tingoti letibetimbi kakhulu letafaka ekhatsi naletinye tekulahleka kwemphefumulo tibe ngu470 kulomnyaka kuleto tingoti ke 290 walabo bantu ngilabahamba ngetinyawo nalabanye labahamba ngamabhayisikili nako konke lokusho ukuthi bantu labasilimalela kakhulu emigwaqweni ngilaba labangekho etimotweni ngilaba abasebenzisa nje umgwaqo ngaletinye tinhlangothi sikakhulu nje lengiliphakamisa ngilokho ukuthi tingoti emgwaqweni tibangwa indlela lesitiphatha ngayo emgwaqweni singaba sihamba etinyawo ngemabhayisikili tidududu ngitona letimoto kubalulekile kakhulu ukuthi nasisemgwaqweni sikhumbule ukuthi sisenza weni lefuna ukuthi sicaphele ngaso sonke isikhathi njoba kuyi festive season nje minister vele le traveling say increased kulamalanga ngabe nasibuka vele letinkinga letikhona nyalo kule festive season kumele ukuthi siticaphele ezibashayeli betimotolo nakanye nama pedestrians kungaba yini nje endvuna mhlambe singathinza nje kakhulu endzabeni ye livestock esesengenga kakhulu invele imfuyo emigwaqweni njoba singena nje la ku festive imigwaqo yethu itawuphithitela kakhulu ngoba abantu bayahamba kakhulu basuka emisebenzini baya emakhaya baya etinkonzweni
baya emikhosini yelive kuningi nje kuphithitela netivakashi ke tiyathambela tetindzaweni tekungcebeleka letikhona la ekhaya eSwatini letivakashi lelive kuningi nje kuhamba ngoba cishe emisebentini labaningi bavalile so lithuba labo lekuthi bahambe etindzawo labafuna kutihamba lokho ke kwenta ukuthi timoto tibe tiningi kakhulu emgwaqweni kuhamba emgwaqweni kungasabi lula kutfola tindlela ukhanza ukuthi leti moto setiganzelene lamgwaqweni sekubita tihambe kancane lokho ke kuletha ifrustration kubashayeli bese sekuba bede kubeketela ngiko nje ukhanza leminye imigwaco letinye imoto setihamba ngale kwe-yellow line letinye setihamba ngale kuloluhlangothi letiphambana nato ngibona lokho ukuthi wonke umuntu ufuna nje lithutshana lekuthi aphumelela kaya khona lokho ke bese kuyadanzisa kakhulu tingoti nalokunye bese kwenda lesikhathi sekuba semgwaqweni siba sithe kakhulu bashayeli bagcina sebangilabakhathele ngoba umshayeli uma kashayela kufuna ukuthi alithole lithuba ngesigaba thide sekuthi athathe likhefu aphumule anathe mandi abuye engcondweni ngoba kushayela emgwaqweni ingcondo kufuna ibe ngilephelele ngaso sonke isikhathi ngiko nje kungekho emthethweni kwekuthi bashayele banathe tshwala ngiloko ukuthi tshwala ingcondo buyayenda ukuthi bese iba nekugcinwa sekuba bede kunaka kakhulu kungena ke kulena yetifuyo tifuyo tisengiyo inkinga kakhulu emigwaqweni yakithi tingoti tikhona letibangwa tifuyo kungena emigwaqweni nako ke njengoba sisho sisekule mikhankaso dinto letikhulunyiswako nebafuyi nabo bonke labathintekako lokubhlungu ke kakhulu kwekuthi ekwakweni kwemigwaco bekunakwa lokuthi phela kunetifuyo even bese ke sekufakwa bofenisi ukuthi tingomo tingatongena emigwacweni ngenhlanhla lembi ke bantu labanye labedetimilo letinhle ukhanza ukuthi bayamthatha lo fenisi so kwagcina sekungumkhuba vele ukuthi bantu nje lo fenisi lo vikele etifuyo tingangena emgwaqweni kugwema tingoti bamthatha lo fenisi benetingoti tife leto tifuyo balahlekelwe banikati kufe timoto tebantu kulimale kufe bona labantu labala ekhathi etimotolweni nako nje siyakwekhuta kakhulu ukuthi tifuyo atimane tibekeke etindzaweni letingito tingato singetela tingoti emigwaqweni so konke lokho kusukela ngicalile uyabona ukuthi dinto letinemuntu emva kwato kube umuntu bekangenda kahle emgwaqweni besingahamba ngalokuphephile yeah kuloko lokwendekako nje nivuna lenzaba ya fenisi siyalibona vele ukuthi liyasebenza niyazama kufaka fenisi yakhona ama guardrails siyawabona kuletinye itindzawo lapha emgwaqweni ngabe ke ngiyakhumbula ukuthi kwakune lehlangothini loka Road Safety Council khona itiko laka Public Works bekuye ukuthi kuba khona i-truck letafika ithathe letilwane lamgwaqweni ngabe lokho kusendeka yini vele ukuthi babe bayadilanza banikade kuyendeka lokho Mthombeni kuyendeka nje siyibuke imigwaco ukhanze ukuthi siyawubona lona ukuthi ungathi tifuyo setidlalela khona kakhulu bese siyadikweleka ke bafuyi bambe batilanze esigidi lapho tifakwe khona kepha ke umuntu akasho ukuthi naloko daba akusho ukuthi likhambi lelikhonsile ngiloko ukuthi bafuyi batibeke enzaweni lengiyo tifuyo tabo nyalo nje wadi ukuthi live likhungathekile linanasifo semlomo nemasondo so ngakhanza ukuthi imithetho yetekufuya ayisazivumela ukuthi sitithathe leto tingoma sesitwa yini ke nabe vele besibophelele ukuthi lokho sidaba okuvimba ukuthi sitithuthe akusihambeli kahle vele ngekuthi naku uhulumende kudindleko le moto yahulumende nje kuhamba lonke lelive ibutsa tingomo into lene banikati bayo lebatiko ukuthi kufanele sibayiphathe kanjani kukhuthata nje kakhulu kubanikati betifuyo kwekuthi ababambise live babambise sive kulimala tihlobo tethu nemphahla yethu la kule migwaco
Yeah, sisakhuluma nje ngale imigwaqo ndivuna ngicela ukuthi vele salanyalo sibuka indzaba yemigwaqo. Ngifuna ukuthi question la ukuthi ngike ngabona labanye abashayeli social media ka Facebook basho ukuthi vele letingoti disatawendeka emigwaqweni liva ngaloko ukuthi le migwaqo vele ayisile lelungile kunama potholes encumbi imigwaqo yonakele lomunye washo ukuthi nje bengizama kuvika inkodi ngalokho bengizama kuvika kushayisa pothole ngaphose ngangena engodini lekabi ingabe vele ndivuna sithini simo semigwaqo yelive especially because sibonile solo liyana the past few weeks siyade ukuthi imvula iyabule mada kakhulu umgwaqo. What's the status on our country's roads? Siyabonga Mthombeni, kuliqiniso vele nesimo semgwaqo siyati banga tingoti kulamalanga nje vele kusikhungathile kakhulu ma ukhuluma nje indzaba yama potholes emigwaqweni yethu lelitiyela ema potholes ayadibanga tingoti. Kungaba kuqinisekisa sive kwekuthi uhulumende litiko likusukumele lokho ngicabanga ukuthi labahamba konje la migwaqweni bayabona kulamalanga sisemkhankasweni wekuthi siwavale lawo ma potholes labanga ngetimvula letinkulu kakhulu. Kepha nje umuntu nje kuveta lokuncane nakhona lapho ukuthi indzaba yama potholes isuke isho sigaba semgwaqo kukhula. Imgwaqo unesikhathi kwekuthi uyawethwala uze ube kunasikhathi nasi. Waqala wenda kuveta lama potholes so ubika lokho ukuthi sikhathi sawo sesihambe sefika lapho khona sekufanele ulungiswe kabusha. Ngenhlanhla lempike livela kithi likhulu lenebe idemand yekwakhiwa kwemigwaqo isetulu kakhulu so khanza ukuthi lemigwaqo akusendiwa lokufanele ngalesikhathi lesingiso ngeke bese sesiqosha ngemva sekufuna sibe sivala ama potholes. Kepha nje teluleko dabuchwephesha vele bonjinela tisho njalo ukuthi imigwaqo ngesikhathi tsite ayibuyelwe ifakwe ileya ngetulu ngoba njoba usho sitimvula tiyawubulala umgwaqo sitha lesikhulu semgwaqo ngemandi wakhiwa umgwaqo kufanele siwakhiwe uvikelwe ukuthi emanti angangeni ngako ke nase ukhulile umdzala so netimfa unalo angena ke manje soyathinzeka sekuvela ama potholes. Kepha nje kafisha kukhona lokho ngithi lesifanele ukuthi sivikele timotolo tesive ama potholes set kwawo nyalo siyawavala. Kepha ke kuwavala kwethu vele into lekufuna ibe ngemahlala khona ngoba sekuchibela akusi lelikhambi lelingilo lekulungisa umgwaqo. Sakhumbula minister ukuthi uhulumende usukumise i-plan of action yekulungisa yona imigwaqo yelive ngoba kusikhumbuta nje ukuthi vele ithini le plan of action ekulungiseni kwemigwaqo mhlambe imigwaqo lethide kanye nema bridges nawo akalimala ngenxa yetimvula. Ilithini vele ihlelo lahulumende lokulungisa lemigwaqo lebalekile lapha even. Ngiyabonga Mthombeni. Lo hlelo lwahulumende kukhona imigwaqo lemkhulu lesekayiphakamisa vele kwekuthi ifanele ukuthi sale i-upgradewa iba sesigabeni sekuthi ibe litiyela. Lokho kakusiyo nento yanamhla sento emalanga ledlulela la kasemuva lokhanza ukuthi leto tinhlelo atisekeleki ngaleso sikhathi kunginyalo nje vele sesisemuva. Kepha nje sibonga lokuthi sisemva nje ikhona ingcubekela phambili kulamalanga nje ungaze ungibude indzaba yemgwaqo wesiphofaneni loya endasi kalavumisa phinze usuke eMaloma uye eNsoko noma nini kulamalanga sitawube simemetela icontract lese iyo wakha lo mgwaqo lesikubonga kakhulu even lesikubonga kakhulu kuhulumende ngoba lemigwaqo leyo ngilele ngimigogodla ngoba na ubuka nje lo mgwaqo lusokunika ukuthi na usuka eNgwenya uhamba tikwelitiyela uphuma esiphofaneni uyophuma eNsalichi uphinza futhi uyakhona uyophuma kalavumisa kufuna ukuthi le migwaqo yethu lengenisa kusuka kulamanye amavela ngaphandle siyakhe vele ibe ngile sesigabeni lesikahle kakhulu lemigwaqo nje lesithi bo MR kufanele ukuthi siphakamise ibe kulelo zinga lelo. Ikhona ke naleminye
lesiyisukumisile ngoba ku-upgrade umgwaqo ube kuleso sigaba leso kufanele kubukakale lokusebenziseka kwawo le demand ukuthi traffic nesivele sikhulu singakanani na ubuka vele sesinemthwalo lomkhulu emva kwethu sibongile nje sekhutalwandle ngwenyama ihlabalisoyi kunangi losuka eLigaganeni ubheka eLuve nawo so unemalanga uselihlelweni ukuthi wendiwe ukhanze ukuthi awusekeleki ngetizathu letahlukahlukene kephana ngosesiseti kwawo kunaleminye lelena endasi eshiselwe nekusuka kaHlatsi ubheke khona kubo Sithobelweni nayo isiseti kwayo kunaleminye lengala ngenhla kaHoho kusuka la esigangeni ubheke eLunzi lo tako lomunye lomkhulu lekhulunyiswana konyalo nelibhange leFDB ngilolo suka eBulembu wengcesipiki yophuma endasi kumagoga nawo ngileseti kwawo nasasebenta lokho sidawube sakhe ama designs netimali letawufuneka unangu lo suka la emotshane uyophuma eMathama so ubona nje ukuthi vele so ukhulile awusasisebenteli kahle uhlala uvule ama potholes kanti siphindze futhi semncane kunale timotolo lethamba khona namablola khona lapho sekayasilimalela nje sesimo lesikabanyana bobuteke nenzaba yemabloho indzaba yamabloho iyasihlupha kakhulu kule minyaka lemfisha lesisuka kuyo litulu lesikhombise ukuthi selikhulu kakhulu lokunye lebekwakhiwe kungemabloho akusasebenteli sekubita ukuthi amabloho akhiwe abe ngilamakhulu sive sitoyewela nawo ke lo msebenzi siseti kwawo lamaningi nje siyawakha nakulomnyaka lesingena kuwo wetimali sethemba ukuthi maphakelo sitawatfola sikwadi ukuthi sive senkosi sikwadi kuhamba singavalelwa imifula sibonga nje nekubambisana kakhulu na NDMA laba betehlakalo eveni kunemabloho lesiwakhe ngekubambisana nabo ngoba sekusehlakalo kube kusebenzisana lokuhle kakhulu lawo mabloho akhekile sive sesiyawasebenzisa kungaba kuva nje minister ukuthi vele siyade ukuthi kulungiswa kwemigwaqo kubita ama millions nama millions diningi letimali letisetshenziswa and also kumele ukuthi si maintain le migwaqo ngekhamba kwesikhathi ngiyakhumula ukuthi kwasukunyiswa i-road fund lekungena betawulekelela etimeni letinjengaleti ngabe vele kusiniketa nje update minister ukuthi vele senihambe nafika phi as a Minister of Public Works ekuqiniseni ukuthi yasebenza vele le road fund siyabonga Mthombeni vele utawukhumbula ukuthi ushayiwe umthetho we-Roads Authority lo wakha yona le road fund uthi tekese ushayiwe ubusisiwe litiko lasukuma laseliyayiphakamisa iboard lengiyona etawelusa lokho kusebenta lokho nayo le road fund seyiqalile imali ukuthi ingene ngakhona timali letingena ngakhona letifana nekuthelela timoto iyasibuthela sinesivumelwano ne-revenue service iyasibuthela leyo mali ifaka kule account iphindze futhi sisebenzisane nelitiko le-natural resources lelingilona likweleka i-levy kubo fuel nakhona sesiqalile ukuthi iphume leyo mali ingene kule account ngaleke ngaka-Roads Authority iboard kulamalanga isemkhankasweni weku-recruiter CEO na CFO kutowakheka le structure sale authority ukuthi itawusebenta kanje kutawuseke sekuyachubeka konke neku-transforma le department lesisebenta ngayo namuhla. Okay, kube sesibile nje kafishane kule mkhankaso lo chubekako wokunciphisa ama road fatalities ngabe niyabona minister sifika vele siwanciphisa ngalo 50% njengecela kwaMhlabuhlangene by before 2030 ngabe sitawufika yini lapho as live leSwatini ngeke sicale singakwendi indzaba yempilo indzaba lefanele ukuthi ihambe embili kuto tonke tinhlelo tekuphila kwethu nasingenda leso siphosiso singakwendi lokho ngabe kusho ukuthi nje sithi akaphele eMaswati kungabi nje neliswati lelikhona emhlabeni konke noma ngabe sisebentana kuvikela impilo
kufanele kube ngiko lokuhamba embili ngokungathi siphumile yonke imikhankaso kulamalanga nje bekungenwa ngisho emasontweni kucelwa ukuthi mhlambe nakuphela inkonzo kube naleso sikhashana nje kukhulunyiswane kufundziswane kuloko kumele ukuthi sikwende kepha nje njoba usho uthi sinciphise nga 50% kusukela nga 2021 bese sinciphise nga 50% ku 2030 ku 2021 besilahlekelwa nge200 webantu lokusho ukuthi sithi thine nga 2030 asibe silahlekelwa nge100 ngibani lo 100 lesifuma ukuthi akasilahlekele so kafishane nje kona tinombolo titilwa nathi kodwa sinesiciniseko lesikhulu ukuthi bantfu uma bangakuthatha lokho bakuvisise basibone isisindo sakho singayishaya le target nyalo singakefiki nale kulo 2030 ngiphakamisa nje ukuthi sive samaswati asikuhambise embili kuvikela impilo yeah kunjalo minister siyawabona amaphoyisa sekavela sakhona emgwaqweni yini kahle kahle kumele ukuthi sikwende kwenta siciniseko sokuthi siphephile sibashayele lapha emgwaqweni siyabonga kakhulu Mthombeni ngicala nje ngekubonga kakhulu ukuthi letindzaba tekuphepha emgwaqweni i-Road Safety Council isetiko letekutfutsa kepha ayiyodwa kunetinhlangothi letinengi lekusetshenziswana nato bomasipala emadolobha emaphoyisa boma-paramedics nawo konke sibonga ukuthi lolubanjiswano lusetulu kakhulu bonke futhi bayaconza lokuthi le nkinga lesibhekene nayo yini netincomo tekufanele kwendiweni tikhona bantu labakhaliphile kakhulu lamaphoyisa ke njoba usho sekavele akanexile emgwaqweni nako lokho siyakubonga kakhulu ukuthi ahlola netimoto ukuthi timoto tethu tingiletimenjani tingiletipephile yini ukuthi tihambe khona emgwaqweni babahloleke nabo bo driver ukuthi bashayeli bethu basesimeni lesingiso yini ukuthi bangatishayela timotolo kufaka ekhathi ukuthi kushayelwe timoto kude wona lamaphepha ekushayela ama driver license kulicala lelikhulu kabi lokho ukuthi umuntu ashayele ede I driver license kulicala kuye kulicala kulomnikati walemoto lomnikile ukuthi ayishayele ngoba umuntu lo uyawushayela imoto kufanele kube ngumuntu lohloliwe ukuthi so uyakhona kuyishayela imoto kepha ke kungagcini lapho naye achubeke atifundise njalo ukuthi atilolonge abe ngumshayeli lo uyawushayela ngekuphepha ngaso sonke isikhathi emgwaqweni emaphoyisa ke asibambisile kakhulu vele nje ahlola angahloli kona ke kuphepha emgwaqweni nekuphepha nje kwesive ukuthi bantu bahamba emigwaqweni bangilaba bhekaphi bangilaba phetheni siyabonga kakhulu nje basikhombisa ukuthi tekuphepha ntona fanele sithambise embili kunjalo sibonga kakhulu minister sabonga isikhathi sakho namhla ekseni nguminister wa Public Works and Transport Chief Ndlalo Hlaza Ndwandwe zivetela nje sithombe sesimo yesemigwaqo lapha eveni kanye nemsebenzi licubekako umkhankaso wexwayisa bashayele emigwaqweni ngokuthi bashayele ngekucaphela so siphokophele ukuthi silive sinciphise abantu labasishaya emgwaqweni nga 50% kungafiki umnyaka wa 2030 sitawufika lapho mangabe sitawucubeka nje sishayela ngalokukhulu ukucophela sende siqiniseko sokuthi imoto tethu diphephile saselkefo sitabana indzaba desingesi